Lode ngarin kita timulo Julius Ogabo ngesta balada ebe aupudo kesi aja ut koto mona tikson wi kamna kreda e marie kere adem dem to na kalupo koto mona da tutu bete kech wan katin gini loti ke kan wade oro timu ga motor timi pacho ayam gima teteni nyomi wando kodo bino kan angena ma awandi balane ango ename atelo yongo yokedelo sisiri kede chia person ma teker melo atemara loboni ili tor mara loboni me jotomi ongon diokot LCTA alutie chia person ma teker ename telno yongo yede wachbe lobo wan ma teker jikan liye kalamo onye koto mna idea kech kanam Loderai LC3 loko Kaberemedio Town Council shikashika idi ngesta berwa buki worok e grupu loko soda ice na pikini kwes kwa koto mrenere sine shikashika idi ngesa limda ebe e utazdo kwana kwes aimo iwaitin luka wabo alosit adaun ationis na koto mna trubet na ada jaimo nyete toma wana nujua me yer nugi otiko ticha duong wan tichwa leko wijo tich ma pugan chwa iwinyo nama wan tichwa jamo yera tichwa leko uyara disida inena mam kita pugan tiekede kitabu moro kanga te mako diko kano tichwa nena recho kineno wa tichwa leko wijogo pendipi sida likede twero me ambe lobo chemogo gin gibedo ajange amen forcingo jama me arabo policies ame isui ame apugan keto Pauline Iyango egeju ngesta buko limda ebe e jatar ngeskedi due ido arede maro kwana kes alu pokono e bamedo neloste kesi edi adul moti la bata atieke de jona atieke de atina woda kede dakomera kede due wan jo kanyeri da tieke de lo achiela nyingo joka Alfred kede due mege ametie lola komelo loba ma wila Lawrence Achulo ngesta buko limda ebe e kotos kwesi ingara ina kesi ojuka ena tie lolo wi wan iya teker waribo kede tekerina pa ducho juka chiel yena tie lolo do wano mito ba pugan bin konywa kedo juka konye beselar etigu lode raya muluka ngese bada be ngeskwa peso man loka e kanisa mam ngestie kota kironwi kamnara kede gur konye to na kelu pokoda e jasi koto mona kironwi kamnara keda ade maro koma make teme ponya me de ku ponya wa ponya kena se kangati yam ko matiteni enyim lo banga ojuka olo wa doko juka yatino doko do arado peko arado tuol marado ngada cheladi RDC loko Kaberemedio Jimmy Segawa e bil ngesta buko limda be karade mamenges kotomono o town konyada unges apupun e monyetelo ide betinges e gwapain kada junda be isnapa kino itungalo e jatar keda anguriam konye dio pet kotomono tunga lode montere kotomona kironu kademar itungalo chalupo Alfred Ojuka ngesolope napa ino kobala daebe mam ngesolope jena kironu kamara keda idia nada jai kotomono town ko utatetere amonya eke kiror Michael Nyinge TV East ko Kaberemedio District